This is the new pink powder collection. Kalau nak tahu kan, dekat US kan ramai orang mencari pink powder collection sebab tak tahu kenapa, warna cantik kan. Patut Coach keluarkan banyak sikit tapi dia keluarkan limited. So untuk yang ini, I think for other bags Aisyah dah sold out kot, dah habis rasanya. Tinggal Carmen ni. Okay, yang ni material coated canvas. Untuk dia punya trim atas kan, untuk top handle pakai smooth leather. Lepas tu untuk crossbody strap dia adjustable and detachable, campuran chain and leather as well. Lepas tu ada tassel dekat sini. Dia ni kan boleh je kalau detach crossbody strap tu pakai top handle, ataupun nak biarkan macam tu pun boleh juga. Yang ni zipper ni kena buka slowly sebab because of the shape kan. Jadi dia macam kena buka slowly. Kalau tak nanti kan dia sangkut tau. Belah dalam dia colour macam berry macam tu, ada zip pocket. Untuk ini tak boleh masuk long wallet tapi boleh masuk medium wallet, boleh masuk iPhone Pro Max, kunci kereta, makeup sikit. Okay, now tunjukkan rupa bila pakai sebagai crossbody. So this is how it looks like, and ni dari tepi lah. So for this one RM1,150 sebelum voucher. Untuk cara pembelian boleh tekan dekat Shopee Bag di bawah dan jangan lupa tekan button follow.